Nyukan urung drone gaduh nu pertimang jabatan. Gaduh nu melelet mentunah-tunah jabatan. Pakan hanam sabah hati. Singoh miukan liuh nu sabah hati mamandung singoh tak pedu. Tanya ona tu hapet, tu halapan, tu harjo. Tu hagriplo. Nyo lagi-lagi yang Malik Mahmud. Pemimpin nan, wali nang raw yang binatangnya nan. Yang menanci dan panglima pramuka yang di Syahrin nan. Tim dakir bawah panahnya nan. Pui adu ombangai ngut pulau daun. Tigam-tigam buta warna sangan. Tegas apa jauh harum nah. Maka jika gegabah di saat pergahabah. Dibi selalu matang hana jelas. Jawab selalu matang pi hana jelas. Yang kali pegak rumah yang tiploh apa pegak. Tiploh himau rebai. Kalau pegak rumah tiploh himau rebai. Tigam bangai. Dipak belah-belah tung gede bagadoh kapajau harum hai binatang gelah. Hai petinggi-petinggi yang pegah-pegah do kembatan gam, yang pegah-pegah do ek libian jak paman sabah kakak gede. Hanagam le berlaku ino di Aceh. Gam kabeh kakak bubarkan le awakah. Baik pengecut awakah. Ino kamu rakyat yang bersatu, kamu rakyat ino. Payah kedengar ino kamu rakyat hai binatang. Baik gaduh kaya ada panggung sandiwara kaya abi alasan kaya abi janjinya janji je. Alah hai gam. Baik pegang-pegang dole dengku mdo apa? Baik le jadi pek peto-peto dengku Hasan Muhammad Idro babak liho. Babak tempat gata-gatanya yang jak pejuang partai hai binatang kela. Harum sesungguhnya awakkah kaya dipek peto dengku Hasan Muhammad Idro. Bahkan harum juga awakkah kaya babanan perjuangan demi ke politik awakkah hai binatang. Sadar ke bacut. Nyokan, gaduh pecere-bere bangsa Aceh. Ditengku pi sabah macam sit. Pakai tepi, peci hana lekang ba atuh hule. But termipai rakyat. Baik nan termipai ci durung drone rakyat dengan hadis palsu. Dengan ayat palsu durung drone. Demi bakna harkat yang minta boh serto kasih piuh gede. Piuh le dengku, piuh kasih. Baik le pegat bangai, kasih dengku mdua. Yang memang mendakwah lah dengan secara begot. Yang tak dengar dakwah pisabah macam dengku gaduh mupat kegop, gaduh tindir kegop, gaduh pojok kegop. Sabah macam siapa ka nang ro di nang ro Aceh nya nah. Yang pegat syariat pi menanci, pelanggar syariat. Jika bacut, pakai otak bacut, baik jabut panjang-panjang dak. Baik duk bak dayah mupluh-pluh tun, je kebut tak. Pegah tu ino. Kalau anak murid kamu baik bangga dengan ramai anak murid, baik bangga dengan gelar yang digelarkan oleh anak murid. Baik bangga ni apa baho ino, ni apa action drone lebih bak Hollywood kah? Sadar bacut. Baik jak pebong-bong drone ke media sosial, you mat kamera bak anak murid. Buka pintu-pintu motor, lemah kemewahan. Sesungguhnya hebat tat urung kata-katanya. Sadar bacut. Bong tegak-tegak tat. Jai tat kau urung kaya baru dino dum. Tengku-tengku kaya baru dum. Jai tat kau memamerkan sesuatu di media sosial. Mudah berhebatlah berdia le urung. Ikan selok Jepang kau pakai No hana ino saban-saban ino tam tekan urung-urung yang bawah, tam tekan-tekan le katanya. Baik lagi nyang dengkung dua. Menansi urung kaya benar peduli. Menansi para pejabat. Baik ni kalon. Artis so yang pegat menansi. Yang pertimang hukum. Baik ni paman ban ka kenong inong polisi, kenong inong tentera inong hana nijik ken tepu. Hana kejat cegah. Baik lagi nyang. Aduh pertimang nyo kamuri padahal ka bunuh kamuri laki din lah laki mah dalam duang yang tepeh perasaan hati urung drono lu laki mah kepada urung drono manduk untuk tersambung kelai. Yang perjuangan Aceh nyo tetap di katanya hana pernah tak pelikut. Yang tetap pengkhianatnya wajib terlawan konsulat. Nya awak pelikut perjuangan awak poh bangsa dengan. Hana dibohim ke perjuangan Aceh dan hana dibohim ke nyaung bangsa mulia katanya yang kakribun. Terima kasih. Nyo yang boleh long sampaikan 3 tuk siram tuah lu laki din dan kapasiti tepeh ati urung drone kadang bulun dengan perkataan lun jadi lula kemah 3 tuk wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.